Dobar dan, danas smo zamenili ovu balonjerku od 35 vati za ovu koju smo kupili preko sajta John. Ova ledica nema više od 7 vati, 8, neću ću vam tačno napisat ću, ali bitno je da radi motor. Znači sve u redu, kratka svetla, duga svetla. Znači uspjeli smo, reći ću vam koja je to, da može da zameni ovu balonjarku, da vam ne troši 35 vati. Nije potrebno, ovo odlično svetlo. Šta smo šrafili? Šrafili smo ovaj šraf. Eto, samo vam dovoljno ovaj plastični šraf, ovaj ovdje i ovaj ovdje. Znači taj i taj, da bi mogli da skinemo ovo. Znači morate da pazite, vidite, zbog ovih kuka i da vratite nazad. Eto, to je to. Sad ćemo da snimimo kako smo vratili ovo. Ubacili smo sjelicu. Može se vidi kratko svetlo, dugo svetlo, kratko svetlo, drugo svetlo. Eto je ledica. Vidite kako je drugčija. Aluminijumska u odnosu na staklenjaru. Doviđenja staklena rezerva. Vidjet ćemo koliko će ovo dugo trati, ali sigurno troši manje. Ova staklenjara skoro 35 vati troši, to potroši više od skoro 15%. 15% kad se upali. Tako da, sad vidite, pazite ovo ovdje i ovaj šaf i taj šaf se šafi. Znači, kad stavljate ovo, ovako, pazite da ne polomite nešto i to je to. Uspjeli smo stavili ledice, sad idemo da skidemo, da vidimo zadnju štopaljku će da radi. Ovo je balonjerka, kupili smo već jedno, ništa nije radilo od ovoga. Sad moram skinemo to i ovo da bi prišli pozadi.